kare pengen mengana. Ono tang cok malayangan. Tahir kok. Siap. Cak ya. Tak diwacan ya. Tahir, ayo mana layangan. Tolong ison pamit ning Mak. Iya, wis pamit tok ben sing duel. Dan sirki duwe mana? Wis pamit tok ya. Sing ngaji ta? Mak. Mak ison ape malayan oleh. Boleh. Ojo kok sini wayang ngaji-ngajai. Wayang bunyi boleh. Nggih, Mon. Hati-hati ya. Nggih, Assalamualaikum. Tukaran. Tak, cuma tolong tak. Lagi mulut kok. Ngalor ya. Nah. Anggai. Hai bisa. Dino nyolongan. Man baca nunggu masuk kantor. Sendi kok. Ada bedat tak. Pak RT jero. Rombeng, aku tau di rombeng. Siro diantak layangan iso. Ya wis Keluar tukaran, ayo anak bapak, hormat pergi merongin. Anak bapak. dirong balik dirong. Siro coba ditokaran, siro mandi go, mandi lebih apa? Siro jeblak siro. Ayo, arek. Itu ya untuk kan bukan jangan makan itu. Dia nak mau. Boleh, kenapaan? Yang gak ada sampean niku tukaran nggih. Tukaran Samsawan, Masalah. male oto lari jambur wetan iki. Mantun niki dibetok rentang-rentang mereka. Yang berarti tukaran, sing ora tukaran ku ya. Nggih sampean aware pun. Iya, engko tukang wayang ngaji mana iki ya. Nggih. Wayang ngaji. Niki ayo dene kae. Iya, kompetong bisa tukaran banjir kan. Be isu sing tiban pala yang sun sek pisan rek kok kae. Isu sampe sing layangan apa? Isu nyedang sampai kongos-kongos ya. Jangan mengandung tukaran. Kan kari tambeng ya. Petong ya, wayang ku bangsat ora nih kau. Matane abang gorokannya asat. Iki yang ngelayangan tok ya. Umben sih kae. Tambeng sih iki. Nek tukaran tok sih kae. Ketol disumpah ngalani sono. Kok ngono wae? Iki kan anu Kak. Wis tukaran nek ngore. Ya petong iki karung kok tukaran jeno. Saya ngaji iki ya. Terus iki witek dulu tadi iki. Nek sing masalah, kayak suatu masalah tuh konco kejemuran nang konco itu ya. Nggih. Jero sepura. Jero sepura kan, jero sepura. Sepura iki ya, akhir. Ya sebelum tukaran. Mari ngaji ya. Iya, yang ngaji kae. Terus ada susuwat lagi dia itu. Ya nyane wis suwat kok tukakne maneng silune. Piro lagi layangan kau. Isi sing layangan apa iki isu ono 5. Ya tukakne 5 ya. Golek kan biroan bolane. 5 ya, Bang. Ya, ya tukakne kabeh. Tapi anu kono kan ini. Nggih. Putih layangan sing dadi barang, tapi ojo sampe padha ceduran. Talang kok dingin ta. Tak.
nol tok, habis mul tok.